Dragi đaci prvaci, dobro mi došli na današnji čas. Danas ćemo govoriti o saobraćaju i pravilima u saobraćaju. Na fotografiji vidite razne oznake. Oznake na kolovozu su bijele i žute linije koje regulišu kretanje učesnika u saobraćaju. Vidite dječaka i jednog deku. Oni stoje na trotoar i žele da pređu put. Prelaze preko pešačkog prelaza. Šta je to trotoar? Trotoar je površina namijenjena za kretanje pješaka. Pješački prelaz je dio puta namijenjen za prelazak pješaka. Kolovoz je dio ulice ili puta po kome se kreću vozila. Biciklistička staza je deo kolovoza namijenjena je kretanju biciklista. Vidimo na slici jednu raskrsnicu. Šta je to raskrsnica? Raskrsnica je ukrštanje dva ili više puteva. Evo jednog primjera kako prelazim ulicu. Kad ja ulicu prelazim, šta prvo radim? Prvo stanem, dobro pazim. Gledam lijevo, da li neko ide. Zatim pogledam desno, da li neko ide. Ponovo gledam lijevo, dok prelazim na pešačkom prelazu, zatim gledam i desno i na kraju uspješno pređem ulicu. Dakle, ulicu prelaziš na pešačkom prelazu. Ulicu prelaziš na najkraći put pod pravim uglom. Kada prelaziš na pešačkom prelazu, obavezno pogledamo desno i lijevo. Prelazimo ulicu pod pravim uglom. Tamo gdje postoji trotoar, pješaci treba da se kreću desnom stranom trotoara. Pogledajte dobro, iza trotoar postoje pravila kretanja. Kako treba da se kreću pješaci kada nema trotoara? Pješaci treba da se kreću pored kolovoza tako da im vozila dolaze u susret, lijevom stranom. Semafori za pješake. Oni nam pokazuju kada možemo da pređemo ulicu. Obratite pažnju da semafor za pješake ima dva svetla. Na ovoj fotografiji vidite semafor, uključeno je crveno svetlo i to znači stoj. Drugi semafor, zeleno, znači kreni. Ovo su semafori za pešake. Postoje semafori za vozače. Dobro pogledajte, naš semafor radi. Pogledajte zeleno, žuto, crveno svetlo. Čas je crven, čas je žut, čas je vedar, čas je ljut. Prvo oko znači stoj, da ne bude posle joj. Drugo oko znači pazi.
može nešto da te zgazi. Treće znači srećan put, ne zameri što sam ljut. Domaći zadatak. Posjetite sa učiteljicom najbliži pješački prelaz i raskrsnicu. U ovom slučaju vi posjetite raskrsnicu i pješački prelaz sa vašim roditeljima. Dragi moji prvaci, budite mi vrijedni, zdravi i veseli. Hvala na pažnji.